Junta, building better Africa. Bibi oye! Kuna kama sanjare? Kujirazu we? Kwa VP? Avizo magonda? Ere? Wina aliyeze. Amina kwa konda. Ada Jose. Sina rodi ya leo, Sina rodi ya Jose. Jamamba. Jindi! Ena duma kuye. Wame niside. Kafikari kwa Sanjare kwa John Chirembwe amina na menyea ufuru ndizi kwanje ulizi kwanje zali kuti komandi kukadu aso mutu wali kusone kyamba mdiole nipeleke ulemu kwa alivyo gavana nipeleke kwa Maria Mainja Director wa mai manjama wa inu mai wa mai akukwana lwe Maso Director wa Nyamata Bizaya Karuwe mwanu Maso nipeleke ulemu kwa amina kuimbira mfumu atu Asandra mulemu wanu Nikuzi waso pali mafumu komepa Ojokera kwa Sino Chief Kadewere ule mwana Komaso magrupu nose Village headman nose ule mwana Komaso bano bali makansala bano Sina ajure Makansala buya bali makansala Alimu Anyamara mene wae Wende kuigo mambo saka nyamara huko Lakini nyamara kwa kabazi Ndio mungo mbele kamwa Kibibi wae Vice President yatu wae Ana ji wae Aima Inchakuno wae Anshado MP wose wae Anshado Kansa Anzanga wae Agrupu atu mafumu atu wae Ifedose wae Salamamba uko Kwani inu mkusanga nizuko Wani wanalikala mamba yosu mkumpesa Salamamba Ata Jose wae APM wae Chikuni Inchausi wae Mai watu amainja wae Mafumu watu uko wae Jose wae Ile ndi mbale wanu mwana wanu kumombezi wodi Ayami Emmanuel Chaponda Kibibi woye ine mwana wanu Diverson Maorera Unogu Mwanje wadi Kibibi woye Kibibi woye Amene wakuya ndichakwera Amene wakuya ndichakwera Chamamba Ukuzabili wakuya ndichakwera kuno Amene kukulika ndichala kuno Oda kusoma kakale federeza kuno Chamamba Chidi Ndiye tose takuya nawe Tufuna ajoke pa 16 September Chakwera ajoke Ndiye nikati Chakwera Sowe Chakwera 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 ngo sowe Tuwa
watizuza ifatakujazo takutika ife anda kujazo takutika lijara ife anatidamiza kuitidia katatu ife kutia katatu anatidamiza kuti anasukusanga choke kwenye school fees hadiweza kutoka school vele kunaboza mmena amatoka professor hata bila mtalika school fees community test secondary school 95,000 panopandi 80,000 anga teni ndani kaimende professor hata bila mtalika amatoka pampando mafuta opigira anali 1,800 2 liters panopandi 18,000 anga teni ndani sopo wada huyu anali bwaji uterminate kingine kwacha panopandi 1,000 watizo siyo ngode komaso mchere wenu ukuta kusowa tabiza naye mafuta nzatu akabaza mafuta agari moto petro anali 600 kwachi panopandi 2,734 angatenidani ali angateni Federeza mene professor aza pita mtalika alimboma ngali 18,000 kwachi panopandi 140 ife ningate ikuti ningate sitingate ngecha kweratani achoke kupandi wabonza wana miza Malawi ya kutuza kuli panopa akuti tipaseso 5 years ina kodi mtu akalepera standard 8 ama bila form 1 ya nimfute na bali yangu miza ife ya Malawi amati Federeza aka 4,495 mkantu zateka watina mize vye inwandu waku Chirazulu inwandu waku Masanjara mkamuko rezo jabwera simuza mpotere vye abalanga video kunena tuli abalanga kuno kuchirazulu inetwako kuno kodi kwa changa si yogodi komazo ni vice president ikuti toyamba timusanke Professor Arthur Peter Mutharika ngati president watu tikulira choka hapo tisanke pangolini watu Tukasanka MP watu wanyunyu ukuiza nae onyezi mire niwoye amega hali ya Tony Fletcher takuiza nae kuchoka hapo sasa kama kasa watu wawili aja ama olera wina ndani baji haya ndiye wakuchisombezi zikateo nde utasanga suti jeketera blue di Professor Arthur Peter Mutharika sijonjo chauza
Ka blue nditone Fletcher. Yes, makandi sabato zibiri. Yes. Za buluso. Ngeza tumaolera. Omaso ndani uyu. Aya mitijo nje. Ikateo ndio kutapanga suti. Tabiza naye. Ndio Professor Arthur Peter Mtalika. Alidia anaje background. Amena kena uchito. Kisasanje zinazija. Manive. Kodi zina independent maliziwa. Akati independent ndio ulia. Kale nime makula kunali zamu chile ya mali chienda joka mayiro. Joenda joka. Ngezi ko tingabere. Komanso abaleka twandi kufuseni kuno kumasanjala. Kodi mukuziwa kuti temu yapitai. Ma MP IDBB nali kwa wiroka. Ona bo malo ali hapo ndi ada Joseph. Sio kole. Kwani kuna makapenda? Unazona wewe? Uchirazo East nasanga wa independent. Chirazo North wa independent. Chirazo West wa independent. Wapendwaja? Ndio wapendwajani? Ngefu na mbelezeso. Ndio hai. Kani panopa ndi pangolini watu atone gandi. Atone Fletcher. Tabina hai. Mugatejo ndio kuti ku parliament kuja. Mani vai. Kikali magaya Dawidi. Mani vai. Muziwezo kuti kulanyamata background wait kupala ni mbamba nozi ngati pali MP osa topa maniwe komasa amene amamenyera nkhondo wa Malawi ndi asamezi awala Suleiman Jala mwamba DBB waye Professor Arthur Peter Mtalika waye Nose waye ule mwanu bwana vipi Mosa gaya ntawi Nose mafumu akula jipani Komaso mawerazi Nose mwande ule mwanu Mwawaine ndojepa Kala dindiriko ndeka ubayami Mamba vipi Pano wabezeka nzanga edi Tisika amnarula aji kangawa aja kumene kwetu DBB waye Unoko ndiye kujipinda kwatu Tukumbana Ngati tukumanena kuti DBB kubwela somboma Ataja kubwela somboma Tukumanena mawa amene aja modalira enuyo akakunoko DBB waye mafumu atu inu ndi mboni tazunzika nthawi yaitali Federeza akatagawe matumba 5 okha kwa mfumu Muzi wonse matumba 5 mugawa bwa Rama akasiya kubuchale Boma lanzeru limeneyo Boma lokupa Boma lankanza Boma lokuda Boma losasamba Timfanye azungwana ditawa kuti abwererenso atitandize atipatse madolazi bwana wake ndio yali hapa Vice President yakhala nduna ya finance kwa Osagolo tsiku limodzi Sugar sana
6000 siku limozi. Wanoshuka tukula 6000 kanga dilukina oda kwa Amerika. Boma lopanda nzeru. Acha kwela natengera boma linjiru. Achimimba angaga majeketi angotibelabela ndrama zatu. Alilo misamalawi ukala kapolo. Umakadimika panzele. Wachosa mafumwa tulemu. Kaimika panzele. Umakasa ma 50,000. Leo Julai tukua chimanga 65,000. Tumafika December likuwa nisokula chimanga. Tisamale. Mwai umeno kwela pa 16 September. Suza bwelasu. Suza bwelasu abaleyanga. Amelanga tuombole. Amelanga chose mavutu hawa. Ni Professor Arthur Peter Mutharika. Basi. Mwanani. Akuya kare na muna sesiko mwambini. Club Junta, building better Africa.